tunakukaribisha tena kutufuata kwenye channel yetu ya Mganga Nipe Shauri. Hii video tunataona sinye alama ambazo zinaonyesha kuwa mwanamke au mwanaume anagonjwa ma infection urinaire, ma infection genitale. Okay? Mimi najua watu mingi bana abaelewake ku differentier infection urinaire na infection genitale, lakini hapa sasa utasikia hii video vyote vituko na explikia hapa, utaweza elewa na uweze tofautisha infection urinaire, infection genitale, vinapishania wapi, yapi njo infection urinaire, yapi njo infection genitale, na consequences zayo kumwili ni za wapi. Juu batu mingi banakuwa bayo hizi consequences, na juu zinaacha unaenda kutana batu mingi alishakosa uzazi, kuzala bishakatala, kubeba mimba bishakatala, ashashindwa bebesha mimba. Jua nini? Jua aligonjwa kama infection, hakujua kama si zile infection zikiendaka zinaharibisha ile manjia yote ya uzazi mpaka vinaacha hataweza bebesha mimba, hataweza beba mimba. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ni mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike ku s'abonner, uklike ku j'aime. Kama uko natufuata ku TikTok, klike ku follow juu, okay? Klike ku follow et puis uklike ku j'aime. Ingine tutaenda tuko naongea, kama unasikia uko na swali uandike mu commentaire, tutakia kujibia. Okay. Kitu ya kwanza, kweli ya kwanza watu banapasha jua seke kuko infection za mingi zenye hazionyeshake sinya. Donc wewe unaweza gonjwa infection zinafika mpaka zinaharibisha njia yako ya uzazi na uonake hata sinya moja. Lakini kwenye kuko kasiri kidogo ni juu wewe unaweza kosa sinya, lakini partenaire wako, bibi yako au bwanako au sheri wako anaona sinya zimoya, anaenda jitunzisha, wewe unakatala jitunzisha parce que ukoona sinya, pourtant na wewe unagonjwa. Ndio maana tutakia tukwambie yenye unazifanya. Bon, infection za mingi zinapiaka bila sinya ni infection banaita ma infection a chlamydia au blénorragie. Blénorragie batu wa mingi wanayoa ke mtu anagonjwa blénorragie sana, anakoyola mkoyo inawashaka sana, inawasha et puis anatosha bitu iko sawa busa vinatoka kutundu ya mkoyo, au kama ni mwanamke anaona vitu vinafanana. Okay, ile ni masinya yenye inakuwa kwa mingi, lakini kuko wenye habaonyeshake ile sinya hata moja. Na njoo shida tunakuwa nayo, unaona mtu mwanamke anakaa jitunzisha, so na unampima, unafanyia ma examen, unakutana iko na ile infection, ile blénorragie au iko na ile chlamydia. So na ukutana iko na ile ma infection, unamtunza, unamkonsole, unamwambia sasa gizi tulikutana uko na hii infection, ifo ambie bwana wako akijitunzisha. Nakwambia basi ndaambia bwanangu yeye presenta kii masini mimi peke njoo mimi nazionaka tu, na njoo maana aliniambia mimi nikijitunzisha mimi peke. Unamexplique, unamwambia hata bwana hakupresente sinye, mimi naye anagonjwa. Sasa nenda ambia bwana wake anamwambia achana na vile ni vya wanganga. Basi mimi nenda jitunzisha, unaona mimi nagonjwa. Si wewe njoo nagonjwa, njoo jitunzisha. Njoo unaona mtu anakuwa na ma infection ase zenye zilishaka katala pona. En vrai, haiko infection njo zilishaka katala pona. Probleme ni juu wewe njoo unajitunzisha mbaya. Pale ifo bwana anajitunzisha na bibi anajitunzisha, kisha mkishajitunzisha mnamaliza 48 heures na mkutanane. Sasa mnamaliza 48 heures na mkutanane, mnaenda kutana mshapona. Sinya ya pili yenye watu wa mingi wanayua ni sawa, unaenda koyola, unalumia, unasikia mkoyo iko na washa, unasikia mule mko sawa, mko hawaka moto. Pale ile sinya kila mtu minawaza anaijua, lakini shida ni juu hata kila mtu anaijua. Kuko saa wewe unaipataka huko mwanaume unapata ile sinya, soko unaenda koyola, unalumia, unawasha, unasikia mkoyo inawasha sana, unaenda jitunzisha, lakini unaenda kutana na bibi yako hana sinya. So naambia bibi yako aende jitunzisha, na japo hana sinya, anakatala enda jitunzisha. Anakuambia si wewe ndio unagonjwa, wewe ndio jitunzisha, wewe mimi ndio jitunzisha nini na mimi sigonjwa. Batu bana confondre kugonjwa na kupresenter signe. Unaweza gonjwa na upresenter signe, comme unaweza presenter signe zenye ni za magonjwa nyingine yenye inataka fanana ile yenye uko na waziri. Nasikia? Okay, ndio maana hapa conseil ni moya. Sa unaona partenaire wako, sheri wako iko na signe za ma-infection, ifo mwende jitunzisha pamoja. Kitu ya tatu mnapasha jua c'est que batu saba na gonjwa ma-infection
Sasa unagonjwa ma infection, kuko infection zingine parce que haiko blénorragie na nini, kwa infection zingine unakuwa na bimaupele pale ku ma organe genital, pale ku nani ya siri, okay? Pale ku ma organe genital unakuwa na maupele. La plupart des fois inaweza kuwa ni maupele yenye inatosha busa au ni maupele yenye haitoshe busa. Pale unasikia ke biko koze au binaletua na magonjwa tofauti. Magonjwa ya kwanza yenye inachaka mtu anakuwa na maupele inatoka busa na haulumie, yenye wanaita syphilis, okay? Hii syphilis watu mingi wanajitunzisha mubaya na ndio unaenda ona inamuletea consequences ziko grave. Consequence ya hii syphilis c'est que ukigonjwa kwa mara kwanza unaanza kidonda kukichwa ya penisi yako, okay? Kukichwa ile kiungo ya uzazi. Ukishona ile kidonda yenye uko nasikia haulumia hata, wewe unaona kidonda iko pale. Ile wanaita chancre syphilitique. Kama unakawia jitunzisha ile syphilis, ile mikrobe ya syphilis wanaita Treponema pallidum. Inaingia mudamu, inaenda mu cerveau. Kisha ingia mu cerveau, unaenda kutana mtu anaanza kuwa anasema niko na BGE. Mbele alikuwa anasema mzuri bila shida. Anafika miaka fulani, unasikia mtu anaanza sema baba, anasema kusema binaanza katala. Jua nini? Juu ile Treponema pallidum, ile magonjwa ya syphilis ishaenda haribisha cerveau yake, inaacha cerveau haitaweza tena coordonner maneno mzuri. Kitu ingine unapasha jua na hii blénorragie tulikuwa nasema, ile blénorragie inaacha na koyola mabusa, inaacha na koyola huko alumia sana. Nayo unapasha igonjwa inaacha maupele za kutosha busa ku sex yako. Ndio maana wakati yote unaona ile maupele na unaona uko na fievre, ifo kufanya hange, unaenda jitunzisha mbele ya wakati. Kitu ingine ni bitu ya kugonjwa maupele wa kutoka mai. Unaweza kugonjwa upele ya kutoka mai, okay? Unakuwa na jikuna, saa yote na jikuna. La plupart des fois vile inakuwa biko naletewa na virus jinayo herpes virus. Kwa hiyo herpes virus kuko dawa, pomade na makomprime, unaweza kunywa na vimeshi. Kisha kunakuwa sasa wengine maupele wa ngufungufu. Maupele wa ngufungufu huko unakuwa wa mingi, unaenda kwa sababu unaona chou-fleur jinsi inakuwa. Unaenda kwa sababu chou-fleur kushakuwa pale. Ule wanaitaka umaviru. Ule unaletewa na virus wanaita human papilloma virus. Okay, hii human papilloma virus kama unajitunzisha mbaya au unakawia jitunzisha nje na geukaka cancer. Alors, unaona unaweza gonjwa cancer pale ku viungo ya uzazi ya nje, kisha unaingia ndani unagonjwa cancer ya vagin, paka unaenda gonjwa cancer du col. Hapa na banaume sasa. Banaume kuko sama wanaume anapresentaka ile maveru anipresente kukichwa ya sex yake. Kisha sasa nenda fama rapport, unaenda ona batu bashakwa na wanaita kama ni modernite, kama ni civilisation, anaenda fa rapport, anaanza ingiza peni yake mkinywa wa musika. Alors ile peni iko kwa ile maveru, kwa ile mavirus unaingiza mkinywa wa musika, kisha unaenda sikia fie ashagonjwa cancer ya gorge, okay? Au ba garçon be banenda lambula ma sexe ya ba fille, sa nenda ilambula, analambula na vile maveru, na anaenda gonjwa cancer ya gorge. Jua nini? Jua lenda lambula vile mavirus yote, anaenda lambula na hiyo yenye ikwama. Okay? Joma ni vitu mukwe na iga wazungu me uige na unaonoya biukwama. Na utiamo ka akili kidogo. Okay? Awe, kitu ingine apa mavivimba, maupele, unaweza kuwa uko na infection na unaanza ona sasa unakuwa nalumia mtumbu chini ya kitofu. Unakuwa naumia chini ya kitofu sana, sio unamaliza koyola ile miko ya mwisho unasikia unalumia mkitofu, chini ya kitofu unalumia. Vinafaa quelques minutes kisha vinaisha. Kila siku sio nenda koyola vinakuwa vile. Sio nenda koyola vinakuwa vile. Watu wa mingi wanasema hapana, ni juu sikukunya mai, ni juu ilikuwa hivi. Pourtant unagonjwa, ifo ndejitunzisha. Alors kitu ingine yenye ifo unajua kwa wanaume ni wakati matesticule zinavimba. Wakati testicule zinavimba na unakuwa na fievre inapanda, ifo unajua ile microbe zina cause blénorragie zishaingia mwile njia ya uzazi inaenda fika mpaka kwa matesticule. Ndio maana sasa unaona